principal de police Musaka Muruka Jara anaka danga no commissaire de police Mahamadou Namawelo ko Modi Nyagate ulu ye wuliga joke katumuga brigade fe falai avril kalo tletani sabana tletani nani minye masigana ma fly ku bulo da uluka ulu nya da ta mauka sebe nya falai numa ta bayele maka nyana dla ma fly ube munge ulu koni ni go ki mago be jani attestation babo ga dima ni go ki mago be sanuga signature la ubadla nga dima falai ulu toro de la sa uye musodo uye sebe no de la oye ko dasi ka to boko bintai muso tara ni sebe machine couleur musola ko kay zobe kebe na ni sebe tugo di femi mabe carte ni na te biométrie te foite agogo ko do de adla nga dalema uye muso de minawla sa kwa kata police la kata damakasi kele moroka e sebe ta ga laja falai ka fese ka blagata Modi Nyagate fe no e danga yi o fana ya blagata nga chebalo fe no e brigade mawye brigade mawko ko ninga nogo ko bolo no maye ka bawa ulu ye sege li damne falai bali ko nyene tike SG ni jara la ga je ko ni oti jara e fiu sambi saba ani saba tege dara aleka uyale mine minge anyini ngara kamale ebe carte biométrique dla chogodi iti denduru dla ka da anduru mawa ko ukana ni doni ko d'accord ko problème tala ko boko na ngata nga mobli ko ja police do falai ngo moro kada ga mo ko fere ga uye tega ale ka minge utale ale fe uya soro sa bama yele ma fe sugu be babulu nga fana ko jongo ala ale ta adlande ale ba di do mo ba adla no sraka so abto no fa bo yoro yurula segali tega daro ka we be oyi o samuga ani seginye fala yo de ka so e fe bela jile I haglite fe on fena ale daye anye ka ye sien kele aba nywana dlan alamere biométrie nkolo abo dlan miye certificat d'extrait de naissance no e wolo seben abo dlan abe attestation scolaire dlan adi dema ka e baki soro abo ke abe defuta ke fe be ko nyanya ndanye kalanso la no e kena kalanso no fo yo falai seben ko ni kera sugu ye ni kamale mba bela jine la daye ka ye sien kele ngaye Johnson afo sega lu bani sa moroka na ka mau uye sebenda ka di Modi Nyagate mo yato brigade mau bolo falai ka kata commune worona tribunal la kata nyefoli ke ni bela jile Yusu Kone le contrôleur général de policier directeur ba ale ka la ini ne manivu nu bolo mna msaka la sikito mina ka bo ministre Daudu ale ka yamaria konna na ka demeu commissariat mi me Yirimadio falai Moroka ani Modi Nyagate amufo unuga brigade barakala unuga police so bela jile chestri ni uliga jola sunitle anyere asiri uli anzigi nyanye ube bara la su otsega do ere fo ere o abetsega bla feno mami yeseben fasiri oyebuakar berti kompol amba fo kabo mi direction de police konna na falai uko sani mama mo be police la ko telima ona ibe sega keme ani kelen dasi be jien fa mali police olubi jabi